Thank you. Cheers, mate. Cheers, mate. Pas pressé, Adrien.2號場佢哋細粒咧，有個位俾佢跑就係跑嘅。你要因為佢細粒要放咗個身先嘅。要推一推喐哎呀，諗多咗。照食。諗多咗先，佢咁佢第一抽到中咗入去呢個咁樣細。咦？This is our picture。追埋！Il a assez, Flav. 未完。Il a assez, Flav. Bravo! Bravo, Jordi!要甩！冇人幫啊！冇呢條佢唔知幾時俾啊嘛，佢都冇知。同埋大家冇人知呢條嘢俾，所以唔知就冇乜睇。哇！阿成，呢節傾咗啦。Adrien, t'es neuf! Adrien, t'es neuf! 睇住佢。嗰度！我哋都係3所以我哋而家即係呢度6、7隻波。我車啊，我有2個咯，唔係我哋喺嗰邊一個有7個。我哋一個，你嗰邊2個一個車隊，咪入3球就喺呢度。咪有咩目標啊？啱喎，入3球呢就喎。入多啲先。每齊1粒球，每3球俾你 keep 1個，又可以4個球。但係個場細，頭先即係佢只能夠伸去。係啊，做啲對面換咗龍。係啊。呢個炒撚咗，因為你所以炒你。要晒！就位到。快到 This is changing。上得，好易，未完。應該係嗰個邊都好正。如果 Jesse 球有記憶，因為 Jesse 佢會推左個成，佢攞空位左嘅，因為但邊都真係冇左嘅，所以佢擺明係推右。Attention, Toto, Flav. Attention à Toto. N'hésitez pas à me parler, les gars. Ça monte pas trop haut. Ouais. Ouais, on va te dire ça. 爸爸睇得個仔太多嘢，慣撚咗。唔係啊，因為咁啱去巴士。係因為咁啱去巴士。我應該對面紅色嘛，可以。係啊。身位。Bravo, Anto.
山埋一地嚼，係啊，山埋仆街唔撚理嘅就冇一顆射門嘅心。因為三個座右銘就係你要射波先可以入㗎嘛。即係唔好理射幾球，射開我先。同埋你要空你唔射點入啫？係咪先？人哋啊，佢啱㗎。知唔知手隻射手嘅教導係咩啊？唔射點入波？有冇位置，總之高射。有得射就射啦，唔射點入啊？但係有冇俾人屌唔緊要嘅，屌一屌啫，希望你射咗。啲靚啊！要晒出聲，未完未完，繼續繼續繼續。可以左腳左腳。未完啦未完啦，冚上嚟冚上嚟。OK。繼續繼續繼續。其實呢個繼續。哎呀！同埋個場勢咧，個龍有個足球一個一個，借，吞埋。但係你覺得打呢隊咧，上場大場舒服定細場？ Dommage, les gars. Allez. Il y avait une Il a attrapé, je me l'avais avec. Il doit l'arrêter. Ah ouais. Mais les arbitres de touche aussi, ils les voient. Un Vic. Les arbitres de touche, ils peuvent dire quelque chose. 真係有用咯，但係啲位唔緊要嘅，唔緊要嘅，繼續繼續。繼續 A。冇望 ready，唔緊要繼續。 73 tout qu'il baffe là. 遠處啊！好波，以下未完啦。OK， 偉傑。你引多兩個再拉，已經慢慢嚟。冇踢嘅。唔係嗰個佢自己整嘅，佢應該係自己身，唔係佢本身身體。我哋都有個做嗰種，但係 X 波機會好多。頂啦，睇頂啦。Handball! C'est un truc de malade! Handball! Ça, c'est un truc de malade! 佢走甩咗。佢展開晒。Mais la main, elle est... 繼續啊，華人！啱啱開波啫嘛。贏啦！ Bravo les gars. Allez les gars, magnifique. Allez les gars, bravo! On continue! Allez, Adrien! Allez! Mais la main, elle fait malade! Pression. C'est ça les gars, pression. Oui! Bravo. Bravo les gars. Pression. 穩定，高！係啊，啲撞色。咁特別白色啊嘛，費事撞。Revenez, milieu! Revenez! 你照顧下你嘅鄰居啊！ Là, fais gaffe, il est derrière toi. Jacques 73, Flamme!
頭。係個背神。係啊，但係你離咗身，因為個 Rose 係而家係離開個身，即係個手已經掂住到。追埋！遠處啊，遠處嚟滾你！都唔緊要啦。OK 啊，可以啊，可以啊，我哋有機啊。阿揼準備好未 Allez les gars, on continue. 阿揼準備好1分鐘入波。基本嘢啦，我哋咪一入波又行翻過個頭。鏡頭喺度。我有時候突然之間我爸聽電話，屌打電話死我！聽自己個字唔緊聽電話喎，手提電話又唔聽，打上邊台。我真係會驚㗎，你做唔係我覺得我會睇人哋如果人哋企邊個，如果人哋企近嘅我就出聲。到！卡卡你有冇當佢問啊？佢零借啦。動作未完，未完，未完，可以，繼續，可以，要走佢，做咩唔用咗㗎？可惜啊，OK 啊唔使塞冇所謂啊！呢啲時候生唔生塞？繼續。你咁驚你老？唔係咯，關機又驚冇。咁係咩事啊？驚要特登揸翻車位。到啊！到啊！到啊！Kevin。嚟啦！繼續未完。目標今日繼續未完。呢啲波衫唔知目標係10球喎。點解唔射？呢題應該左腳撩一撩。呢個距離等於冇嘢咁但係唔係冇可能吸翻波喎。依球壓唔到，因為人哋喺嗰邊衝過嚟，係啊，勁吸翻俾人。冇可能吸波喎。呢球阿揼我一定射左腳，屌我嗌射我屌射啊！揾住去睇少你，你今日入波佢。既然你咁串好啦。我電水都係新嘅，好似點？我電嚟講係手好正。吹咗。其實我哋好撚多波係冇以前好多。我哋考呢場都好多波，使唔使咁多？我哋有7個。喂，4包。可以，中啊！根本都入過，正我上身做過。好痛啊！冇飛出嚟，跟埋。叫數啦，叫晒，冇波繼續。
做到間 Flap。出嚟幫佢，3、4出嚟幫佢。Flap，你入到眼咯，你入咗，喂。未完係，繼續未完。Attention, ton dos, Flap, à gauche. Flap, à gauche. 好地，借嚟借推，揾佢。我要。你咁做啦，華人！ Non, tu vas pas écouter. Wiggy. Allez les gars, c'est là, allez. 喂，繼續華人。這線，聽後面。過頭。未完。行得勁，唔該繼續起。Attention, Flap, à gauche. 未完，繼續。未完啦，喂，繼續。未完係。哇！有水les gars, allez！ 喂，角球捉人。未完。去晒！睇定啲先，慢做，等10撲。喂，追唔到你！未啊，冇人追你。好波！Oui les gars! 你係好勁啊！ Bien joué François! follow 位。跟住可以嗌佢俾你啊！邊路冇得頭啊！邊路繼續嗌！繼續！可以！可以俾啦！Oh keeper, putain, il est tellement chaud. OK 啊！ Flap, c'est pas terrible. Allez les gars, ça se bat là! 揾呢碌叫佢點解我話咧，我哋都係走。Allez les gars, allez! 如果22都踢到咁死㗎喎。得㗎喎。追晒！過，你跟條邊去啊！Andrew，去跟條邊。快過翻嚟喂！做個，一個。偉健，嗰隻鬼後邊。喂，唔緊要喂！多啲出聲！喂！未完啦喂！等我喺度，要啦！簡單先。reset。
繼續，繼續，未贏，繼續，繼續，未輸啊！冇吹，繼續你。Il y a hors-jeu. Mais vous pensez qu'il y a hors-jeu? Allez messieurs, allez. C'est bien les gars. Ça va encore 5 minutes。可以崩佢。即係實力俾我哋對奧沙，咁我下一場實都要做翻。Ouais, à droite, ouais. Allez, go. Il y a un pause. Il y a un pause. Allez gars, venez. Allez, 15 minutes. 15 minutes. 15. Il reste 15 minutes. En fait, tu dis si on joue comme ça, le combat, on va gagner. Genre en place, il y a... Eh bien, voilà. Vas-y, Adrien. Attendez, ouais.可以，嚟啦，彈去。可以，肯定。攞埋。去啦，邊人幫佢？中間。Adrien, Flav, fais gaffe. Ouais. Il est allé le gardien. Bien Flav là. C'est bien que tu sois allé, Adrien, mais c'est violent.
我過嚟，呢個過嚟啦。係啊，呢個我可以。阿成。頂住位。好頭位。好似已經係加時代。我頂多就係踢咗3。係咪而家唔使頂㗎？我以前咧係咁，真係咁，其實真係成日個波就，如果你唔幫人屌嘅，我慣咗俾人急代啊！冇諗過。Allez les gars, on reste chaud là. Allez les gars, allez les bleus. 我哋扭慢啲，我啲細心。不過你繼續用腳實我驚人哋走出嚟攞波。Boom！ 走，你走前。艾射中圈，艾射中圈。要突啊！爆盡，即係當企喺度，即係當個企喺度踢波咧。即係我可以。Allez les gars, la récupération, les milieux, la récup. 無趣繼續。封煙㗎。得晒你喂！一隻眼。冇波未完。Bien joué les gars. Presse derrière. Ça va Flamme. Il a sauvé. Oh là 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 là！ 你唔好話呢個幾勁，可能出嚟踢嘅。呢個似係專心真係。À droite! Dommage. Adrien, décroche un peu, descends un peu, propose des solutions. Allez. Oh non. Putain, il siffle ça. Dommage, bien joué. Bien joué les gars, c'est dommage. Allez les gars. Allez les bleus! Voilà.
Ouais, Tommy. Ça arrive, ça arrive. Pas mal. Bravo les gars, bravo. L'intensité elle est où? Vas-y, monte avec, monte avec. Bravo, bravo, bravo. Tire. Bravo les gars, bravo. 5 minutes, 4 minutes, 4 minutes avec l'autre. Oh, Eugene 好啩。Bonne. Ça arrive. Wow. Bien joué, Jordi, dommage. Et là, il faut jouer là. J'avais pas fait sur la première. 3 minutes. 3 minutes. Allez les gars. Handball. Attention les gars. À la récup du milieu. Descendez. Oui, François. Bravo.